Ni ikipe ya Rayon Sports nk'uko bisanzwe tuba tuje mu makuru y'ikipe ya Murera, ikipe y'abakunzi benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, kuko twaje gusanga yuko no hanze hari amafani club akomeye cyane agenda atera inkunga ikipe ya Rayon Sports. Tugiye kugaruka rero mu makuru y'ikipe ya Rayon Sports aya transfer. Ndabizi ko aya makuru ya transfer murayakunda muri benshi, kandi nanjye iyo ngiye kuvuga transfer ziri mu ikipe ya Murera mba numva ndyohewe cyane. Ikipe ya Rayon Sports ni ikipe y'abafana, ni ikipe y'abanyarwanda, nubwo hari igihe bitagenda neza ariko n'ubundi ni ikipe yacu yabo, nta hantu bayishyira kandi bagomba kuyikunda mu bibi no mu byiza. Ngiye kugaruka rero kuri transfer z'abakinnyi babiri bari kuvugwa yuko ibiganiro byarangiye mu ikipe ya Rayon Sports ndetse bakomeye cyane, ariko ndaza no kugaruka gatoya ku ikipe y'abagore y'ikipe ya Rayon Sports yamaze kugera muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Ikindi ndabaha update ku mikino yo hanze y'u Rwanda, haba muri English Premier League, haba muri La Liga, haba muri Copa d'Italia, mu gikombe cya Copa d'Italia, aho hose ndabahaho ama-update. Mbere yuko ntangira rero mbanje kubasuhuza kandi mbaha nikaze kuri uyu muyoboro wacu wa Sportline TV. Niba utarakanda subscribe, kanda kwako kajambo nyabo nawe utazajya ucikwa n'inkuru dushyizeho. Kanda kw'iryo jambo rya subscribe, ukandi no kuhara ku kantu k'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ndetse n'inkuru dushyizeho uhite uyibona ako kanya bikoroheye kandi byihuse. Mbere yuko rero njya muri transferi, reka nze ngaruke ku ikipe y'abagore y'ikipe ya Rayon Sports. Nubwo mu ikipe y'abagabo ho bitameze neza, basezerewe mu gikombe cy'amahoro ndetse no mu gikombe cya shampiyona hose, ikipe ya Rayon Sports nkuru y'abagabo ikaba nta gikombe na kimwe izatwara muri uyu mwaka. Mu ikipe y'abagore ho biratandukanye, ni ikipe ikomeye yatwaye igikombe cya shampiyona y'abagore icyiciro cya mbere hano mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2024, ubwo ni sezo ya 2023-2024. mu gikombe cy'amahoro nayo yasabwaga gukora nk'ibyo basaza babo basabwaga. Ikipe ya Rayon Sports y'abagore yari yatsinzwe n'ikipe ya AS Kigali igitego kimwe ku busa. Umukino rero mu mukino ubanza, umukino wo kwishyura rero wabaye ku munsi w'ejo hariya mu Nzove. Ikipe ya Rayon Sports y'abagore yasabwaga gutsinda ibitego 2 ku busa, nibyo yasabwaga byibuze. Byaje no kuyikundira rero birakunda, ikipe irabitsinda. Hagiye mu kibuga bafite intego yo kugira ngo batsinde iyo ikipe ya AS Kigali bagere kuri finale, birabakundira. Ku munota wa 34 uwo bita Marin Chavinda atsinda igitego cya mbere. Half time cyangwa se igice cya mbere cyose kirangira ari uko bimeze. Bakigaruka mu gice cya kabiri, Marin Chavinda n'ubundi wambara nimero 9 yahise atsinda igitego cya kabiri ku munota wa 48. Ku munota wa 48 abashyizemo igitego cya kabiri, bibaye 2 ku busa. Nimero 9 rero wo mu ikipe y'abagore ari we Marin Chavinda, akaba n'umukinnyi mwiza waguzwe muri iyi sezo, ndetse nubwo muri nimero 9 Charles Bare byanze mu bagabo, ari kurumva mu bagore ho nimero 9 waho ari guca incundura. Nyuma yuko rero igeze ikatishije tike ya kimwe cya kabiri cyo mu gikombe cy'amahoro kuri yakigezemo, bakina umukino na AS Kigali. Umukino ubanza biba 1 ku busa, ejo biba 2 ku busa. AS Kigali birasezerewe, ikipe ya Rayon Sports y'abagore igera kuri final, yageze kuri finali, izahura n'ikipe y'Indahangarwa. Ikipe y'Indahangarwa nayo ni ikipe iraho idakomeye, ndetse bamwe batangiye guha amahirwe menshi ikipe ya Rayon Sports y'abagore ko ariyo yatwara igikombe cy'amahoro, ubwo yo ikabitwaye shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro byose ikabitwara. Ariko abantu baribaza bati ni gute ikipe y'abagore ikomera kuruta ikipe y'abagabo? Bati hari igihe hashobora kuba harimo utuntu tw'amarangamutima, ariko nge ibyo ntago nakwemeranya nabyo, kuko kugurira ikipe y'abagore no kuyubaka ntabwo bihenze cyane nk'ikipe y'abagabo. Uko mu ikipe y'abagore ibihumbi
ijana ubona umukinnyi, ibihumbi 300 ubona umukinnyi, ariko ntago wafata ibihumbi 500 cyangwa miliyoni imwe ngo upfe kubona umukinnyi waza gukina mu ikipe y'abagabo. Nuko rero nuko byari bimeze ku ikipe ya Rayon Sport y'abagore. Byari ibyishimo byinshi ku kibuga cya Nzove ubwo babonaga bageze kuri finali, ndetse na Skol ibaha agahimbazamusyi yari yabemereye ko nabo buri mukinnyi wese azafata ibihumbi 50 mu gusezerera ikipe ya AS Kigali bakagera kuri finali. Ibyo rero bahise babibahera ku kibuga, ndetse Jean Fidel Uwayezu nawe yarahagaragaye ejo ari kwishima, nubwo mu ikipe y'abagabo bitameze neza, ariko mu y'abagore yari afite ibyishimo kuko yarigeze kuri finali. Nibyo ngibyo rero byavugwaga mu ikipe y'abagore ya Rayon Sport. Hano tuba tuvuga amakuru ya Rayon Sport zose, yaba y'abagabo yaba into yaba iy'abagore, zose tugenda tubahaho amakuru. Twagiye rero muri kakanya mukunda muri benshi, ariko ka transfer. Muri transferi ikipe ya Rayon Sport iri gushaka kwiyubaka bikomeye cyane kugira ngo irebe ko yaziba icyuho cy'iyi sezo ya 2023-2024 ku buryo 2024-2025 izaba ari ikipe y'ubukombe kandi ikomeye yubakitse. Kwikubitiro rero twagiye tubigarukaho mu bakinnyi yagendaga ishaka benshi, twagiye tugarukaho, hari abo twumvaga ariko tutarafatisha amakuru neza kugira ngo tuze tuyabahe. Ubu rero niko kanya keza ko kugira ngo tuyababwire kuko hari amakuru twayamenyeho. Muri transfer hari kuvugwamo umukinnyi Muhadjili Hakizimana ndetse n'uwo bita Niyonzima Olivier Sefu we yavuzwemo cyane muri iyi sezo, ariko ikibazo kigenda kiba amafaranga. Muhadjili nawe yagiye bavugwamo kenshi cyane, ariko nawe bakagirana ibibazo by'amafaranga. Ubwo rero nibyo tugiye kugarukaho. Muhadjili Hakizimana ni umukinnyi w'umunyarwanda wavutse tariki 13 z'ukwa 8 mu 1994. Ubu tuvugana afite imyaka 30 kuko n'ubundi azayuzuza mu kwa 8 n'amezi anabura kugira ngo ayuzuze, ugafite imyaka 30 y'amavuko. Akaba akinira ikipe ya Police FC ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi. Muhadjili afite 1 na santimetero 74 z'uburebure, uko niko areshya. Akaba akina ku ruhande ku mpande cyane ku ruhande rw'iburyo, ariko ashobora no gukina ku ruhande rw'ibumoso, ndetse ashobora no gukina nk'umumediateur. Muhadjili akina mu ikipe ya Police FC, akaba akunda kwambara nimero 10. Yagiye avugwamo kenshi mu ikipe ya Rayon Sport, ariko bikagenda byanga kubera ko yabaga ashaka amafaranga yose imbumbe bavuganye, kandi akabasinyira umwaka umwe. Niyo systeme ya Muhadjili, asigaye agenda asinya ahantu umwaka umwe, ariko Rayon Sport ikagira ikibazo cyo kubonera amafaranga icyarimwe kandi waba yashaka yuzuye. Muhadjili ikinazwiho ni ukugenda amara ahantu sezimwe yakabye 2, uretse mu ikipe ya APR FC yigeze kumara sezo 3 zose. Ahandi hose agenda asinya sezimwe, kandi Muhadjili abashaka kwifaranga rye rya Rokritoma ashyira umukono ku masezerano yamaze kuribona ryose ryuzuye. Hari byo bibazo yajyaga agenda agirana n'ikipe ya Rayon Sport, bakavugana igihe ibiganiro birangiye amafaranga akabura, ariko nawe yigeze kubazwa impamvu adakinira Rayon Sport, akababwira yuko n'ubundi igihe nikigera azayikinira kandi ko atazava mu mupira atayikiniye. None rero ibiganiro bigeze ku musozo, bari kuvugana ku buryo yaza agakinira ikipe ya Rayon Sport muri sezo itaha. Muhadjili yagiye anyura mu makipe atandukanye, dore ko yatangiriye mu ikipe ya Etincelle iwabo i Rubavu. Buriya nawe n'umwana wo ku Majengo, niho yatangiriye umupira we w'amaguru. Yatangiye gukina muri 2010 kugera 2012 yari muri Etincelle. 2012 kugera 2015 yahise yiyizira i Kigali akina muri Kiyovu. 2015-2016 akina muri Mukura. 2016-2019 akina muri APR. 2019-2020 ajya hanze mu yo bita Emirates Club yo muri Saudi Arabia.
2020, 2021 agaruka i Kigali muri AS de Kigali. 2021, 2022 yikoza mu yo bita Alcorud. Ubu ngubu muri 2023, 2024 ari mu ikipe ya Police FC. Niyo palmarès yagiye urumva ko yagiye anyura mu makipe atandukanye ndetse akanajya hanze. Akaba n'umukinnyi ukomeye uzi gukina ku mpande ho rwose arahashoboye ndetse ajya akunda no gutsinda ibitego. Uyu mukinnyi yagiye yifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport kenshi ariko bagapfa amafaranga nk'uko nabigarutseho. N'ubu rero haribazwa ikibazo bati Murera noneho ifite ifaranga furu ku buryo iragenda bakaganira igahita imuhereza agatereka umukono ku masezerano. Bamwe bati yarashaje yazengurutse amakipe yose, ubu ngubu nta gasukari kakirimo. Ariko buriya abakinnyi hari igihe mu gusaza abatari imyaka, ahubwo ari ukuvuga ngo mu kibuga nubwo mfite imyaka myinshi ariko mu kibuga ndakora. Kandi nibaza ko Muhadjili nawe ari mu bawinga beza abantu hano mu gihugu cy'u Rwanda ukuyemo abanyamahanga. Mu ikipe y'igihugu Amavubi amaze kuyikinira imikino 33 yatsinzemo ibitego 7. Yatangiye kuyikinira mu kwezi kwa gatatu ku itariki 26 za 2016 nibwo yatangiye gukinira ikipe y'igihugu Amavubi, na n'ubu ngubu akaba akiyikinira. Ariyo mpamvu amaze gukina imikino 33 agatsindamo ibitego 7 kandi ari umuwinga. Urumva ko rero ni umuwinga mwiza cyane. Uwo yari Niyonzima Olivier, nabo yari Muhadjili Hakizimana. Twagiye rero kuri Niyonzima Olivier bita Sefu. Uyu nguyu ikipe ya Rayon Sport muri seze ishize yagiye imushaka cyane, ariko imbogamizi ikaba amafaranga yo kwishyura kontra ye mu ikipe ya Kiyovu Sport ndetse no kubona andi bamuha nawe ku giti cye. Niyonzima Olivier Sefu ni umukinnyi w'umunyarwanda wavutse tariki ya mbere y'ukwa mbere mu 1993. Ubu afite imyaka 31, akaba akinira ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi. Afite santimetero imwe afite metero imwe na santimetero 78 z'uburebure. Akaba akina nk'umumediateri cyangwa se ukina mu kibuga hagati. Ndetse hano mu Rwanda we na Muhire Keve nibo ba mediateri ba mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Muri aba bakinnyi bose bakinamo hano nibo ba mediateri ba mbere. Sefu kandi yigeze kunyura no muri iyi kipe n'ubundi ayikinira muri 2015. Yanyuze mu makipe agiye atandukanye ariko ya hano mu Rwanda Sefu nta kipe yo hanze yari yasohoka ngo ajye gukinira, nta na rimwe we yikinira shampiyona ya hano mu Rwanda gusa. Yagiye anyura mu makipe atandukanye. Yatangiye gukina umupira w'amaguru muri 2014 ahera mu Isonga. 2014, 2015 yari mu Isonga. Rayon Sport ibimukuye mu Isonga 2015 kugera 2019 yahise imukura mu Isonga. 2019 kugera 2021 ahita ajya muri APR. 2021, 2023 ajya muri AS de Kigali. Ubu ngubu 2023, 2024 ari mu ikipe ya Kiyovu Sport. Mu minsi yashize yari yafatiwe ibihano by'uko ngo by'imyitwarire, ariko bivugwa yuko ari uko yari kapiteni akabariza abakinnyi amadeni aho ageze, bagahita bamwitwaraho umwikomo yuko yagumuye abakinnyi. Icyo gihe baramuhannye ariko asaba imbabazi arababarirwa. Ubu ngubu n'ubundi arimo arakina. Olivier Sefu yagiye avugwa kenshi cyane, ariko ubu ngubu noneho ibiganiro bigeze ku mwanzuro, bigeze ku musozo wo kuba yaza agakinira ikipe ya Rayon Sport. Muhire Keve nawe yagize icyo atangaza kuri aba bakinnyi nyuma y'uko batsinzwe ku mukino bari batsinzwe muri ikipe ya Bugesera. Yabajijwe icyo yagira inama abayobozi, aravuga ati nabagira inama yo kurokirita neza, kuko nibarokirita neza umwaka utaha uzaba mwiza. Abajijwe kuri Muhadjili na Olivier Sefu bari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, yavuze yuko ari abakinnyi beza bakinana, arabazi. Ati rero ahubwo abayobozi
nabagira inama yo kubegera hakiri kare bakabasinyisha, kuko n'ubundi ni abakinnyi bakomeye, bakaba bakwerekeza mu ikipe yacu ya Rayon Sport, ndetse bakaba baza bagasinya vuba kugira ngo n'ayandi makipe atazabatwara. Ati ndabizi neza ko ari abakinnyi beza, kandi ikipe ya Rayon Sport nigura neza ikubaka sezo nziza bizatanga umusaruro mu mwaka utaha. Ayo yari amakuru ari hano mu Rwanda. Tunyarukire hanze y'u Rwanda muri English Premier League cyangwa se muri shampiyona y'Ubwongereza. Imikino yarayibaye, harimo Bournemouth yarayitsinze Wolves igitego 1-0, Crystal Palace itsinda ibitego 2-0 Newcastle, Everton itsinda 2-0 Liverpool nayo yarayihasebeye, yarayikubiswe. Nyuma y'umukino wa Newcastle na Liverpool, Manchester United yatsinze ibitego 4 Sheffield United. Ariko nanone nubwo tuvuga update z'ejo, ntago twakwibagirwa umukino wabaye ku wa kabiri wahuje Arsenal na Chelsea. Arsenal igakubita ibitego 5-0 ikipe ya Chelsea. Hariyo na Perezida Paul Kagame wacu yitwitingiye akantu ngo man ngwinisha ngo man ngwini shampiyona, ngwiniyo Arsenal dukunda. Urumva ibyishimo ntaho bitagera no ku muyobozi w'igihugu nawe kugera ubwo yivugiye ati mani iyi ni na Arsenal dukunda. Urumva ko umupira nta hantu udakundwa, aho hari muri English Premier League. Tujye muri Ligue 1 shampiyona yo mu Bufaransa, Paris Saint-Germain yarayitsinze ibitego 4-1 Lorient, Marseille inganya 2-2 na Nice, Monaco itsinda igitego 1-0 Lille. Mu gikombe cya Coppa d'Italia, ubwo ni mu Butaliyani twageze, Juventus ndetse na Atalanta zakatishije tike yo kugera muri 1/2 cy'iki gikombe. Nagira ngo nkwibutse niba uri mushya kuri uyu muyoboro ukande subscribe, niba wakunze inkuru ukande like, unadusharinge mu magurupe ugiye urimo atandukanye, ariko nanone uduhe n'igitekerezo muri comment kugira ngo tujye tumenya uko amakuru mwayakiriye, uko mwabyumvise, hanyuma dukomeze dushyigikirane, turebe ko mwajya mubona amakuru ya siporo agezweho ya buri gihe kandi meza acukumbuye. Nuko rero nuko twareshyaga, nuko ikiganiro cyari yiteguye. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Umunsi mwiza.